nokumele ngenze ividiyo ngitshela uMehlabo Mvindi abazakhe up to Z kanti manje mhlambe yinto angathi uMehlabo Mvuma ebeke iside lakhe mhlambe kube yinto engawazi ukuthi hayi bafowethu aniyilungiseni lento kanje ma ukuthi kufanele kulungisa indaba ama royalties ilungisa indaba ama royalties ma ukuthi kufanele kulungisa indaba ama right engoma ilungiswe le nto le kuphele kanjalo so like yeah uyazi ukuthi mfana omdala angisho ukuthi khona wrong khona right kodwa into engiyisolayo mina nje ngomuntu nothi ngalabafana ukukhuluma ngabo ke akangibazi ke ngiyalazi iculo labo kodwa bona angazi ukuthi singadlulana endleleni mhlawumbe abangazi nabo into engiyisolayo wena Mvelase abantu nje abakwazi abayazi into eyakhaya anime kancane yazi nginosidinga bangibangela umsindeni nambongo yeah wemvelasi uyazi ukuthi umculi ufika beneculo uyangithola kahle lingenzi kahle la ezitoro zomculo bese kuba khona ozolithatha alicule liphinde nakuyena lingezi kahle athula ngasho lutho kodwa mali ke lenza kahle elalo lithathile uyaqala yakhuluma kungani ukhulunyiswa into eyenza kahle uyekele ebhedayo ngabe njengamanje ngithi nawe la ufukuleka khona kodwa wena wazo ukuthi umuntu usizakala yena kuphela uyabona iyona nto engiyibuka nje emculweni esiphethe wrong njengamanje akumele ngabe bayakubanga lokho ngoba lo mfana nje obelithathile akathathanga into ebhedayo futhi wenze ubuciko okungaphezulu kwalokho abakwenzile ngizokwenzela isibonelo nje nami ngumenzi kuneculo engilidedelile la iphisinyana ethi sasinentenhle sayona ukhona ugadla uculile lelo culo zikhona inkabi zezo zilicula khona lo mfana bathi uchawelishe uculile kodwa nami ngumenzi ngiye ngathi hayi ngoba into esebenzayo ehamba emoyeni abayiculayo ngobuningi nami ngingaveza obami ubuciko ngaphezulu kwaleyo nto akunasidingo sokuthi ngangilwisela leyo nto futhi mabe ngathi bayangilwisa mina ngavele ngilikhansele ngingasalikhipha ulikhipha hayi ngoba ngobe ngiyisa abalandeli bomculo kodwa ngobe ngenzela umsindo ukuthi ayangingakhuluma into eziningi angisiboni isidingo sokubangwa komsindo ngoba ukuculwa kweculo kaningi kwenza nawe ube neprofile engcono kunakuqala yeah uyazi uqinisile lapho uyazi khona ingoma eyayithi ubabulala nami yeah yaculwa kangaka lo ngoma leya ngoma uqala kwami ukuyinothisa ngiyinothise kungelo V yebo wabuya noSicebu wayenza mangaphosisi noSikweletu wayenza ubabulala nami noma uSikweletu nombani umubani nomfezi khona lapho kwaqhamuka noBig Zulu wayicula nawo lokhuza uBig Zulu phela walokho kwase kuzoqhamuka lengalo unaledi yaphiwe wayicula leya ngoma ecula nje bese eklasini leyo ngoma leyisiphesheya yazenziwa even now Chris Brown yabo wena uzoloku bangela abapromotayo ngoba lo wayiqamba kusuye lo wenze ukuthi izifike ephesheya uyena yabo akusena leya ngoma yasihamba nje yabona so yeah ngiye understand lento eyisho ngiye understand lento eyisho so uMehlabo Mvu uyithathile leya ngoma wayicula notho ukuthi ubefeatureshiwe noma kwenzakaleni uyiculile futhi uyenze uMaskandi angisayidinayo angingene einkingeni zakhe inkinga zakhe ezakhe kodwa sengiyasho nje nami ngakumina uyazi ukuthi for ukuqeda umsindo ukuthi yini bengicela ungicelelele into eyi1 ngicela ukuthi abanikeza ama royalties ka 10% kuphela ephume kubona hayi ngoba mina wemvelase angikho kulezi zinto ngizokunika inamba yakhe nixhumanele okay akunankinga ngoba umqondo omuhle mfana kithi ngoba naye wazi kahle kamhlophe ukuthi akayibhalanga leya ngoma isusa phansi engakhalele ukuthi mhlambe yakhe ihambe ngaphezulu kweyabo yini abanikazi bayo ababambisane ngoba sebesebenzisa into eyodwa uyayithola le yeah bona kumele kube khona lokhuza lo 10% nje into engathi issue cause into engibhekayo la abafana kusho ukuthi bangifunde ngendlela wrong kusho ukuthi bona bayitshela ukuthi
if ever kukhona into yokuhlaselwa komuntu kumele uze kusiqiniseka. Kanti manje abazi ukuthi nami nginocwaningo lami mina ngifuna ukukhuluma ngento engenayo ishow yakhe. Ngifuna ukubuya sekuneshow. Uthathwa njengesikhali sengubhiso mfana. Hayi sekizi. Manje ngifuna silungise kulo party leyo. Okunye nokunye sekubona kodwa masixhumene noMehlabo mhlambe ngizokwenza igroup call naye nabo laba bafana bebeka iside labo naye abeke lakho uMehlabovu mase siyezwa ukuthi mhlambe isolution ngayini ngoba into ebalekile kwingxoxo kumele kube nesolution yilo nto mina ngihlezi ngiyikhuthaza wedoda yazi bengithi ngiyakufonela njoba sikhuluma nje mina ngisekhaya nami kulezi insuku ngisukela nje la emva kwezindlu ngiyakuthinta network yokungidelela sengimane ngingena la endlini ngiba ngingena ku TikTok hawu live ayingeni ifoni yakho itori the phone mfowethu singangeni kusona angifuni nje ukungena kulezo zinto mina yeka phela angithi makhasi nokuxawa amasele embuzi nenkomo kwaba nemoto baneyinkinga zamaginsa nathi la TikTok izineyinkinga zotsotsi ke bamafoni wesiqiniseko uyazi ukuphila obekuyinhloso yami kuhle ngiyazi ukuthi abantu bayarekhoda vele kodwa cha ngoba kukho sikukhulumile nengushilo mina Nkosi yami futhi ngizoveza inhloso yami ukufonela ungabalisi wemenzi emhlabeni ungakubaliseli ukuba msulwa leyo nto leyo automatically iyona yenziwe ukuthi abafana benigibele emakhanda le nto ukuthi ngaso ungakuphoqa ukuba msulwa umuntu akakubhenga lolo solelo afuna ukubuka ngalo kuphelele lapho ayikho into kumele uyichazele abantu Beka-ke ngiyakuzwa kusho kona kuyikhona bengufonela la bengufonela nabanye ngifuna inamba zalabantu abanjengani abanama followers uyabona siqiniseko yithina becula sibona becula manje senama followers senilalelwa kakhulu kunathi asiyeni uthoke thina manje sekuyini manje ke manje siqiniseko yini ama celebrate asawona ama celebrate manje yabona uyazi lento ka TikTok wemfuka amabizela akubona ukucelebrate ukuthi kunama followers amaningi ukuba active nje angithi wena ubhizinesi into eziningi njengomculo futhi wena as umculo limithekile ukuthi uzophawula ugcine kuphi so vele ukuba active kwakho uma ukuba active kwakho nje online kumele ukhulume ngawe as umenzi kanti mina ngine access ukukhuluma nanoma abubani so vele mina nginezinto eziningi engizothi mangena ku TikTok ngizisho wena izinto kume ozoyingelela ku TikTok zincane kakhulu ongayikhuluma cause kumele ukhulume ngawe futhi kumele uyilimit ukuthi entweni ozoyikhuluma noma ozophawula kuyona ingaphendula umphakathi uba against wena so ke ilokho nje but ekugcineni kosuku iprofile of celebrate ayisuki kunina ikini thina nje sabantu nje abakhona abaphithizelayo nje asona ama celebrate sikhona nje siyaphithizela niyaphithizela nje nenzi South Africa ibe busy nje hayi busy asifuni kube nepeace ngoba khona hayi kubcelebrate lutho kubcelebrate lo kwemvelasi igama lo celebrate lidule kabi hey uyangifundisa nalapha mana ke mfowami into ebiyinhloso kakhulu bengufonela nje phela nginenhloso kakhulu futhi angizugcina ngokufonela wena noma nokuxhumana nawe kuphela kukhona nabanye ngibadingayo njengoba ngizokhipha nge6 uyabona ngiyabona ngiyazi khona abantu abalalela abafundayo ababhala ama comment abenza yonke into ngiyacela nje phambi kwabo noma ngabe ubani wesiqiniseko ongakhona ukungilekelela siphusha umsebenzi kaMenzi ngifisa lo mculo lo ulalelwe ngoba benginesizathu sokukhipha ngoJanuary 3 kodwa base bethi abantu cha mfana kithi sezikuthi 3 January ikhiphe kulonyaka so sekufanele ukuthi ngicele ke kubantu ngiphoqa ukuthi bakwethu
ngicela ningibambise siwulalele lo mculo makuthi kuyenzeka uzwa lento engakuphathi kahle ngalomculo engiza nawo ngicela kungabe ukuthi usuya lapha ku social media uthena abantu amandla ukuthi nabo babe nalokuthi abawuthanda umculo wami ngicela siwuphi indlebe siwulalele ngizozihlupa siqiniseko ngokuthi nginihluphe bafowethu nginicele kancane ngizonifonela ngithi isiqiniseko phusha phela lapho kahle ndoda kwenzekani manje phusha mfowethu awungene live lapho batshela ukuthi track 9 uhamba kanjani ngisazona kwabanye ngifuna nalo nenamba yalo yempempe ulo ubaba lo usikhinkile yabona Oh, usikinkile ya. Ngiyabona nayo ukuthi yazi kungani webhudu umvelase phela bakwethu yithi abeculi nina nilandela thina yabo kodwa nina ninenhlanhla yokuthini baningi abantu bakhona abantu kulabantu abawu100 abazumenzi kunabantu abawu50 abasuka usiqiniseko kunabantu abawu50 abasele ngokusiqiniseko abangakazi ngomenzi ngoba usiqiniseko akakasho lutho ngomenzi yabona mhla usiqiniseko wazi wakhuluma ngomenzi yonke le 100 yomazi umenzi abantu abazi ubani lo baba lona usikhinkile abawu150 uma eke wakhuluma ngomenzi futhi ngino250 wabantu abayolalela umenzi ngaleso sikhathi nami kulaba abami abawu100 abangazi futhi ngino350 yabona ngizama ukwakha into enjalo ukuthi ngicela bengibambise abantu abanama followers amaningi abantu abalalelwayo kakhulu ngicela bengisize nje sikhulume ngealbum kaMenzi uma sesizwile noma ngabe kuthiwa iyakubhora kodwa ke ngicela ukuthi nje sikhulume kodwa mayengekho lengoma mayengekho ingoma ezofana le yomXhosa hayi ngikhiphe bhoza ya hayi yabo ngoba le album wawuyishaya kakhulu ukuthi nawe Menzi under pressure kabe beqambela manje under pressure ngoba le album wayisebenza leyana le album wayisebenza fana kithi uyabona ilento ukuthi kumele uyi-challenge kakhulu entweni ongakwazi ukuyenza uyenzisise wenze isiqiniseko sokuthi wenza into right ngoba yona leyanto leyana ama-artist leyanto okushaya nje i-album mfowethu eshisa kanje ikibe inkinga awu uyazi mani ngithi ngifuna ukufunda naye WhatsApp kababa uThozani la ngingena la phezulu mfowethu sokhulume kakhulu isiqiniseko ibuyise mfowethu ibuyise hayi lokuzalwa namhlanje Nkosi yami yeah uthi kokhobe kanina usibizana ngokanina ke abazali bethu yabona ubaba uSomnandi uthi happy birthday azalo mfana ngiboni ngimuhle kangaka umtshela kuculele happy birthday to you happy birthday to Nkosi yami yaxolisa kanina uyazi bayaphupha labantu yaxolisa kanina lapha wemenzi ukhulukakha ubekanina Belube uSomnandi omusha mfethu ayivele ukhiphe unzima ngiyakuzwa ukhompoza live silapha Velasi yeah ngoba ngithe ngiyakuthinta ifoni yakho angangena eyami inamba ngiyayibhala mina lapha zobusulontuze ungibhalele ku WhatsApp ungibhalele ikhona ku WhatsApp ayakafoneli kodwa ikhona ku WhatsApp awuzwa bese ngithi phela ngiyibhala nala mina angisabi phela mina yeah akunankinga nje usungayibhala nje for ukuthi bebeke umbono yabo abantu bekuthinta ngasese mhlambe bebeke yabo imbono ngeke uzwazi mfowethu emhlabeni ngeke uzwazi mfowethu ngoba kwesinye isikhathi into engiyifunde ngempilo wemfoka amabizelo ukuthi ngiyakhuluma ngosiqiniseko ngomaskandi it doesn't mean ukuthi kulabantu abayi529 usiqiniseko kuphela waziyo ngomaskandi bakhona nabanye abanganayo iplatform yokukhuluma ko abalalele abazi ngaphezulu kwami ngoba phela siqiniseko uqinisile lapho
uyabona mawuthi angiyibhale inamba sengiyibhalile nami ngakho ukuthi kuningi engingakuthola kubantu engingabazi ngoba njengamanje mhlambe kulabantu abasibuka la ukhona ofisa ukungitshela into eyongisiza angeke ngazi ngilithela usiqiniseka ukuthi into eright ngizoyithola usiqiniseka kanti usiqiniseka sezothi angithe yabo Nadlala kamyabe awuthi ngibhalelise ndoda bekuyiloko nje ukuthi hayi mfowethu ngiyayicelela kakhulu nje ukulekelelwa kodwa ke ngiyakuthembisa akuhluphi mfowethu akuhlupha hayi na kanjani ngey6 nje umshuku hayi ngomhla ka6 nje zobe iduma ngicela ukuthi uNkulunkulu ube bekenza ngomgqibelo Diko lesihlanu lesihlanu akuyokuyosa ngolesihlanu amabonus lapha yana ematshwaleni nakizo zonke indawo yeah kube kuyenzeka uhulumeni mfowethu bengangenzela iholiday nje iqale nje ngo3 ntambamile kuvele kube yiholiday nje ngemhla ka6 ntambama iholiday akulakiga mfowethu akulakiga Yabo ngizikufisela inhlanhla kule album sibone ukuthi kwenzakalayo mfowethu uthandaze lapho uthi mawuthandaza mfowethu ungaguqi ngathi ngiyaguqa mfowethu nganyathela ilokhuza hayi manje ayikhona okay but akulakiga sebo Ivayazi bonke abafana abancane Ivayazi bonke osomncane Mina ngisikweletu uma sekufika lesikhathi sika December we Yewe bafana abancane Isekuzinda kuyahlela manje afowethu akasibonga na akasibonga angifuni ukuba mude kakhulu uyozijwayelane kabi kodwa nje iRasta lami ngiyalifuna ilokho nje ngingavalelisa ngakho ukuthi elami iRasta ngiyalifuna okwaKhesaru uKhesaru yeah ngoba manje bengaze nginotice ukuthi iRasta lami alikho la endlini angisalitholi and sekuqhamuka umuntu oseyiRasta jiki yabo okwaKhesaru kuKhesaru bafowethu so ke indaba zamasela nje zotsotsi abangabaculi yabo leyo nto leyo bafowethu ingihlukumeze kakhulu emoyeni ukuthi ngibone iRasta lami liqhokwe izitabanga noma lifakwe izitabanga so ayingiphathi kahle leyo nto leyo ya kodwa ke okunye nokunye sizokukhuluma bafowethu usuku lusaselude yabona usuku lusaselude kakhulu sengizohamba mina ngumfo kaMvelase ngustikadika njengesinye sedekazi ufaka zonyoko ngumfo kaNhlambana zimshanga zaphela koGamtrino Timati Duma wayibaleke noyibala senihlele emakhishini nonyoko yawuthi ngivele ngimemeza ikhehla awuthi ngivele ngimemeza ikhehla la kwesasekhaya komama elangizala engiloze umame ngisho sigabe sikawula umsunu sedolweni kunjalo nje bafowethu mfo kanzama elokugcina futhi mase sihamba wemvelase ngifuna nje 2 minutes mfowethu kuyaphileka ake ngibuza into yamahala nje vele yeah wemvelase ozucule wena lenkani yakho yasemdleji madoda unenkani kwana sebekuthembisa ibhamu bethi sohlangana unenkani ngisesethekwini sengize ngaseGoli ngahlala unenkani wathi uSminoff ophethe umshini akangishaya abake bengizame phela awu wethu ubathumelela ilocation ubathumele ngithi le ndoda lesibindi kanje ngithi ngiyabheka uphuzile awunalutho ubatshela ngqo nje uthi lalelani ngilandeni la hayi bhuti akunankinga ngicela ukubaleka ngayithanda webhuti wami imakethe kamfo kamabizela mfowethu thina sikubona ukuthi usizo noma nawo ama celebrity mebona ukuthi usizo siyakubonga lokho yebo ke phela asinganxanye njengamanzi kodwa abakubonayo abama celebrate ukuthi usizo bazolo benze nje unika abaningi ithuba unika abaningi umqondo masibizela osukile namhlanje ngiyabonga kakhulu futhi naye ngiyambongela ngoba uzoyenza lento ayicelayo hawu ubala kakhulu lento leyo
kunjengokulala emagazini uyabo into leyo nali mfowethu ube nomusa mfowethu. leyo nto nje mfowethu ukwasanala igundane wakufayela ehlisa ipride lisho kanje lize nje lizocela kanje hayi yona mngaze lithathe even nanesenti uyabo ngangazivela ukuthi wayebhadethe ngama viewers kodwa ngangeke ngize ngimkhoste imali because vele imali abanazo uyabona nalama video abo bazama ukwenza le music video yama low budget lama video la kugubho lwami into nje eshuthwa ngefoni ungazi ukuthi kwenziwa i-podcast inkosi yami ngathi ubizwe lapha kama-G isendaweni eyi-1 uma uzobheka nje uma uzothi uyabuka anginamasinzi amanye kuvela nje usendaweni eyi-1 ngiyabona nje so-ke okunye ukube nje wangicela yabo mina ngangiyithwala ngoma ethi imali ihithi leyo ngangomtholela ihithi njengoba engakayitholi nje manje basuke banyela isihlahla mina ngangayitholi ihithi mina ihithi ngangayithola nje kukhona nokunyela isihlahla khona ukunyela isihlahla esinama-orange mfowethu manje inkinga nanje akwazi ukuthi kutrend ezinye ingoma zikhona phela ingoma ngeke sikubalekele ukuthi ikhona ezinye ingoma oyibona ukuthi ine potential yabo ziyatrenda uyasuka uzokwenza music video wezinye ingoma nakulozo ingoma wenza music video wrong ugqokise kwethwasa ngapha njalo ingoma ikhuluma ngenyini so like nje angibazi mina ubudumo omngaka ya ukuthi buqhamukaphi kubacula angibazi ubulimo omngaka ukuthi buqhamukaphi kodwa yini njalo mhlambe lento ngike ngayisho nayizolo ngathi ukube nje uhamba wawulanda wona lamagusha ase small street awagqokayo mhlambe bengingaba ngcono ukona le yanto ayigqoke lapha yabona nje kube mina bhuti namanje izolo ngishilo ngathi ezinye izinto yifuna ukuthi ulalela imanagement yakho ulalela abalandeli bakho yabona manje sebemphose weni ngempela akabaseduze kwakhe awunakhona futhi umanager isilima ungawuthi nakhona futhi umanager isilima ngoba nalezi manager zala komaskandi akukhona ukuthi umuntu o-understand i-industry kuye kube isigwili nje esigwilisela lo mculo base kuthi imanager ke lawo masinda lawo yabo so-ke bafutha anginishiye la emculweni vele angikholela nje kuyona ngoba umuntu manager umuntu uthi manager umuntu onake amount uthi manager lo nto Ngompela ngiyabonga kakhulu mfowethu angikushiyi wedwa ngishiya nayo umzamo sawubona webhuti ngiyabonga bafowethu ngisemsebenzini ngiyabonga mnewethu othi ngizumzamo angithi abadala sebeyaqoma hayi nkabi yami bazama ukuvusa hayi ikhanda njengebamba bevusela ugobela ngase ngilishaya kancane nje kwase kuthi qatha abanyathelwa imbongolo abangihlekisi kanje kuthiwa khuzwa abaphuphile bayanya laba khona angazi babesukelani kulo live mzamo ayithi phela abadala bebeyaqoma kamba kahle hawu nkabi yami kamba kahle nkabi yami kodwa nje mfowethu hayi emkhaya sizokhuluma okunye eceleni angeke ngisakukhuluma la nkabi yami ngizokWhatsApp ngoba uthi iWhatsApp yakhe yasebenza kuyasebenza la WhatsApp ngo-73 leya number nje lapha kwibhayo uWhatsApp wakhona osebenzayo njengamanje ngakhona ukuthi sengeje khona uyazi nkabi yami akukho kutheni izolo ubungibhoka uthi akuna network izolo mfowethu bengisenjeni hey okay but like hayi akuhlupha futhi ayibonane lithambeme ke sibe busy ngokosuku namhlanje sibona ukuthi kwenzakalani sengembe